imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Nongeye kubasuhuza kandi nanabifuriza kugubwa neza mwe mudukurikiye mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none. Kuva mu myaka myinshi ishize, imiyoborere ya byinshi mu bihugu bya Afurika yaranzwe no guheza umugore mu nzego zifata ibyemezo. Iba kenshi bigaturuka ku buryo sosiyete nyafurika ubwayo ifata abagore aho baharirwa inshingano zijyanye no kwita ku miryango yabo, ariko badashobora guhabwa uburenganzira nk'ubw'abagabo nko kuba bahagararira inyungu z'urugo aho ariho hose. Ibi byatumaga abagore babonwa nk'abantu badashoboye cyangwa se abanyantege nke, bityo bikagaragara nk'aho mu gihe baba bahawe izi nshingano batanazishobora. Hamwe n'ingero zifatika zigenda zigaragaza ibihugu byageze kuri byinshi nyuma yo guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo, ubu buryo bw'imitegekere n'imyumvire yo kwibwira ko umugore adashoboye bigenda biba amateka muri Afurika, cyane ko kuri ubu abagore bagize hejuru ya 50% by'abaturage bose b'uyu mugabane. Byumvikana ko kubaheza mu miyoborere rero ari uguheza igice kinini cy'abaturage, kandi imiyoborere nyayo ariganisha ku iterambere. Iri rikaba ritashoboka mu gihe umubare munini w'abagombaga kurigiramo uruhare wasigajwe inyuma. Nubwo hari byinshi bimaze gukorwa ku mugabane wa Afurika mu birebana no guha umugore ijambo mu miyoborere no mu nzego zifata ibyemezo, ariko haracyagaragara zimwe mu nzitizi zo kuganirwaho ngo zivanwe mu nzira. Ibi bigakorwa hagendewe ku kwigira ku bihugu byabashije gutera intambwe igaragara muri iyi miyoborere ishingiye ku ruhare rwa buri wese. Akaba ari muri urwo rwego muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku biganiro by'iminsi 2 byahurije hamwe abagore n'abagabo bakuriye inzego zinyuranye baturutse mu bihugu birenga 40 byo ku mugabane wa Afurika, hagamijwe kurebera hamwe uburyo inzitizi zikibangamiye umugore mu kugira uruhare mu bikorwa by'imitwe ya politiki no mu miyoborere zakwigizwayo. Ni ibiganiro byateguwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku bufatanye na leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Iki kiganiro nk'uko bisanzwe mwagiteguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Mbifurije ikaze. Intumbero yo kugeza mu mwaka w'2063 ibihugu bya Afurika byihaye yo kubaka umugabane ushyize hamwe uteye imbere ndetse uzira intambara n'imvururu, iteganya ko abagore n'urubyiruko bagomba guhabwa umwanya ugaragara mu nzego zifata ibyemezo, ahanini mu miyoborere nk'ibyiciro bigize igice kinini cy'abaturage b'uyu mugabane. Akaba ari muri urwo rwego komisiyo ishinzwe imiyoborere mu muryango w'ubumwe bwa Afurika na leta y'u Rwanda bateguye ibiganiro mpuzamahanga nyafurika ku burenganzira bwa muntu byahuje abagore n'abagabo bakuriye inzego zinyuranye mu bihugu bigera kuri 40 byo ku mugabane wa Afurika kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 8 ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Ibiganiro byari bifite insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'abagore mu miyoborere n'ibikorwa by'imitwe ya politiki. Ibi biganiro bikaba byarateguwe binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Madame Dr Aisha Abdulahi, komiseri ushinzwe imiyoborere mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, aratangira asobanura impamvu uyu muryango watoranyije u Rwanda ngo abe arirwo rwakiriye inama. We are here in Rwanda because Rwanda made the best use. Turi hano mu Rwanda kubera ko u Rwanda rwashoboye kubyaza umusaruro umutungo ufite agaciro kuruta iyindi yose rufite, ari wo baturage barwo. Twahisemo kuza hano mu Rwanda kwirebera ko ikibanza atari ukugira ibikomoka kuri peteroli ngo bashe gutera imbere, kudakeneye diyama ngo bashe gutera imbere, ko yewe utanakeneye uranium ngo ubone gutera imbere, ko iyo mitungo kamere yose atari yo yibanze, kuko byinshi mu bihugu bya Afurika bikize kuri uyu mutungo kamere. Afurika niwo mugabane wa mbere ukize mu birebana n'umutungo kamere, ariko iki si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi kuruta ibindi ni abaturage ba Afurika. Is the African peoples. Benshi mu bayobozi bitabiriye ibi biganiro bagarutse ku ntambwe igenda iterwa mu ishyirwa ry'abagore mu nzego zifata ibyemezo, ariko nanone bagasanga ibi bikwiye kuba umwanya mwiza wo kwibanda ku bakiri imbogamizi. There is a lot being done in many countries on the continent. Hari byinshi bigenda bikorwa mu bihugu byinshi by'uyu mugabane,
ariko ibyo turimo hano niba tubyumva neza ni ukureba ibigikenewe gukorwa ngo ibihugu byacu bitere indi ntambwe. Kuva mu myaka myinshi ishize hari byinshi byo kwishimirwa hirya no hino ku mugabane wacu, ariko turavuga tuti ibyo ntabwo bihagije, dukeneye gukora ibirenzeho. Kubw'ibyo rero ibiganiro nk'ibi ni ingenzi cyane mu kutwereka uburyo n'inzira twanyuramo ngo tubashe kugera ku ruhare rw'abagore rwisumbuyeho no kurushaho kubaha agaciro mu bihugu binyuranye byo ku mugabane wa Afurika. Nibyo koko hari byinshi mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika bimaze kugera ku ntambwe ishimishije mu guha umugore uburenganzira bungana n'ubw'umugabo mu miyoborere, cyane cyane mu nzego zifata ibyemezo. Nko mu Rwanda, igihugu cy'icyitegererezo mu guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo zirimo n'imitwe ya politiki, kugeza ubu ruza ku isonga ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishinga amategeko ku kigero kiri hejuru ya 64%. Iyi ni politiki u Rwanda rwahisemo kuva mu myaka 20 ishize, kandi umusaruro wayo ugaragarira mu muvuduko w'iterambere ruriho kugeza ubu. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB bukaba busanga aya mahitamo akwiye kubera ibindi bihugu bya Afurika urugero, maze ikibazo cy'uruhare rw'abagore mu miyoborere kigahabwa ingufu gikwiye, kikareberwa mu ndorerwamo y'ubusugire bw'ibihugu byo kuri uyu mugabane. Democratic societies or democracies that do not have genuine sosiyete zitwa ko zigendera kuri demokarasi ariko zidaha abagore uruhare rufatika kandi rufite ingufu, ku bwangizo zirakomeretse. Ntizagakwiye kuba zitwa izishingiye kuri demokarasi, kuko nta gihugu ku isi wasanga abagore batagize umubare munini w'abaturage. Kabone niba bafite inzego z'ubuyobozi zagiye binyuze mu matora aciye mu mucyo, ariko ukaba udafite umubare ufatika w'abahagarariye igice kinini cy'abaturage bawe, iyo demokarasi yawe iravirirana. Turashaka rero muri Afurika kugira inzego zishingiye kuri demokarasi idakomeretse, itavirirana, ahubwo zishingiye kuri politike nyayo, aho abagore bagira uruhare ruhagije mu bikorwa. Ikindi, uruhare rw'abagore ndetse n'uburinganire hagati yabo n'abagabo bigaragaza ubusugire bw'igihugu. Reka rero nk'ibihugu bya Afurika turebere uburinganire mu ndorerwamo y'ubusugire bw'ibihugu byacu. Ntidukwiye gutegereza intumbero yo mu mwaka wa 2063 kugira ngo tugere ku ruhare rufatika rw'abagore mu nzego z'ubuyobozi bwacu. Ibi twabigira ibintu dukwiye gukora vuba bishoboka. Meaningful women representation in our political system. We can make it something that we can do as soon as possible. Benshi mu bagore b'Abanyarwanda basanga iby'ubuyobozi bw'u Rwanda bwagezeho mu kubaha uruhare mu nzego zifata ibyemezo ari byo kwishimira, ariko nanone bagasanga hadakwiye kubaho kwirara, ahubwo hakongerwa ingufu mu gutegura abagore bahazaza muri politiki ari bo rubyiruko rw'abakobwa. Ubona ko hari byinshi byahindutse, abagabo n'abagore twese dufite uruhare kandi dufite space yo kuba twatanga ibitekerezo mu mashyaka ya politike atandukanye. Aho hose rero abantu barimo, abagore n'abagabo baratanga ibitekerezo, umwanya urahari, ariko natwe nk'abagore uwo mwanya tugomba kuwuharanira, atari ukujya mu myanya ya politike gusa, ahubwo dufite followers, dufite koko abo duhagarariye, dufite abo tuzaniye ibitekerezo byabo. Icyo dusaba cyakongerwamo imbaraga nuko dufite abagore pe bashoboye kandi bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko turasaba ko bakwita mu gutoza abana batoya b'abakobwa kugira ngo hatazabamo icyuho, reka mbivuge gutyo, hatazabamo gap, kugira ngo niba dufite abagore uyu munsi b'abadepite benshi, niba dufite uyu munsi abagore benshi b'abaministre, niba dufite abagore benshi b'abayobozi mu nzego z'ubucamanza n'izindi nzego zitandukanye, turifuza ko noneho batekereza bakavuga ati mu myaka 10 mu myaka 20-50 iri imbere, ahari twebwe dushobora kuba twara imbaraga zarabaye nkeya, ariko noneho dukeneye kumentaringa cyangwa se gutoza abandi bana b'abakobwa batoya kugira ngo avuga ati ejo nejo bundi tuza dufite u Rwanda rufite abagabo n'abagore bafite ubushobozi, batojwe, baganirijwe, berekereye uburyo bashobora kuba abayobozi beza. Uretse u Rwanda rwateye intambwe igaragarira buri wese mu kubaka inzego zishingiye ku muturage, yaba umugore cyangwa umugabo, abitabiriye ibi biganiro bagaragaje ko muri byinshi mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika uruhare rw'abagore mu buyobozi no mu bikorwa by'imitwe ya politiki rukiri ku kigero kiri munsi ya 40%. Ibi bihabanye n'umubare wabo uri hejuru ya 50% by'abaturage bose b'uyu mugabane. Bigaragara rero ko hakiri intambamyi ikomeye mu kuba abagore bagera mu myanya ifata ibyemezo muri ibi bihugu, kuko imitwe ya politiki ifite uruhare runini mu ishyirwaho ry'inzego zishingiye kuri demokarasi.
Ibibazo ntekereza ko abagore b'Abanyafurika benshi bahura nabyo ni ibishingiye ku mico, ku mikorere y'inzego ndetse n'ibibazo bishingiye ku miryango bitabaha umwanya wo kuba bagira uruhare mu bikorwa bya politiki. Ikindi gikomeye mbona ariko nuko hari benshi mu bagore batinya kujya mu bikorwa bya politiki, batinya ko bazabasebya, bakabahimba amazina batesha agaciro cyangwa se bakabatera ubwoba ko ubuzima bwabo buzaba bugiye mu kaga ku buryo bashobora no kwicwa. Ibyo rero bikumvikana ko intambara, imvururu ndetse n'ihohoterwa bikigaragara muri bimwe mu bihugu bya Afurika nabyo bikizitira benshi mu bagore kujya mu bikorwa bya politiki. Ariko icyo nshaka gusaba bakuru na barumuna banjye ni ukureba ibi bibazo nk'umwanya babonye wo kugira byinshi bahindura, kuko ntidukwiriye kwitaza ibikorwa bya politiki ngo nuko dufite ubwoba. Tugomba gufata umwanzuro. Ese tuzakomeza kuba mu bwoba mu buzima bwacu bwose cyangwa turahitamo guharanira ibidufitiye akamaro kuruta ibindi? Nyuma yo kugaragarizwa byinshi mu bibazo bikizitira umubare munini w'abagore mu kugira uruhare mu bikorwa by'imitwe ya politiki, umuryango w'ubumwe bwa Afurika wiyemeje gushyiraho uburyo buboneye bwo kubikemura, ariko mbere na mbere ubu bugashingira ku gusangira ubunararibonye hagati y'ibihugu bihuriye muri uyu muryango. The African Union Commission working together with Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ifatanyije na bamwe mu bafatanyabikorwa bari hano barimo n'ihuriro nyafurika ry'imitwe ya politiki yiyemeje gushyiraho gahunda ihuriweho n'umugabane wose mu rwego rwo korohereza imikoranire hagati y'imitwe ya politiki yo muri Afurika mu guteza imbere uburenganzira n'uruhare rw'abagore mu miyoborere no mu bikorwa by'imitwe ya politiki. Iyi gahunda kandi igomba guteganya uburyo ibihugu bizajya bihura bikaganira mu rwego rwo gusangira ubunararibonye hagamijwe kwigira ku byagezweho mu bindi bihugu. Ubu buryo bukajyana no kubaka ubushobozi bw'abagore kandi bugomba no kwaguka bukagera ku rubyiruko cyane cyane urw'abakobwa bari mu mitwe ya politiki binyujijwe muri za gahunda zifatika nk'amahuriro y'urubyiruko rwo mu mitwe ya politiki. Ikindi kandi ni uko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wiyemeje kugabanya icyuho kigaragara mu birebana n'uburenganzira hagati y'abagore n'abagabo binyuze mu kubaka ubushobozi bw'abagore. Icyanyuma ni uko raporo igaragaza aho imyanzuro igeze ishyirwa mu bikorwa igomba kumurikirwa abazitabira ibiganiro ku nama mpuzamahanga nyafurika ya 5 kuri demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'imiyoborere iteganyijwe kuba mu mwaka utaha wa 2016. Dialogue in 2016. Birumvikana ko abagore nk'igice kigize umubare munini w'abaturage ba Afurika bafite uruhare runini mu iterambere ry'uyu mugabane. Ibi bivuze ko bagomba kugira uruhare runini mu miyoborere no mu ifatwa ry'ibyemezo biganisha ku hazaza ha Afurika. Imitwe ya politiki nk'uburyo buganisha ku miyoborere igizwemo uruhare n'abaturage ihagarariye, ikaba itagomba kwirengagiza uruhare rw'izi mbaraga. Benshi mu bitabiriye ibiganiro ku nama nyafurika kuri demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'imiyoborere yari ibaye ku nshuro yayo ya 4, bakaba basanga ibyo u Rwanda rwashoboye kugeraho mu myaka 20 ishize rwiyubaka bikomeje no kuba umusingi w'iterambere rugezeho kugeza ubu, bitagakwiye kunanira ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika bimaze imyaka irenga 50 byiyubaka. Aha ni naho nsubikiye ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none, mbashimira mwe mwese mwari mudukurikiye, ariko nanabararikira icy'ubutaha ku masaha nk'aya. Iki kiganiro mugitegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, nge wakibagezagaho ndi Temistokle Mutijima. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Imiyoborere myiza